Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһы субханаһу ва таалагә һәрберчә мактауларыбыз, аның Расулы Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават шәрифәләребез ирешеп торсын. Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны кичереп, гыйбадәтләребезне кабул кылсын. Шушы җомга көннәрен мөбарәк кылып, инде изге теләкләр, мурад максатлар белән шушы мәҗлесебезгә, шушы мәчетебезгә килгән булсак, шуларга Аллаһ Тәгалә ирешергә насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ тәүбә хакында. Тәүбә шулай бит гөнаһларның кичерүе Аллаһ Тәгаләнең, тәүбә итү әзрәк кенә шуларның мәгънәсе турында, кирәклеге турында һәм башка. Мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә, тәүбәне мөселман кешесе һәр вакыт кылырга һәм ашыктырырга тиеш. Ни өчен дигәндә, беренчедән, тәүбә кылган кеше бу үзенең гөнаһ кылганын танучы дигән сүз. Кеше тәүбә итмәсә, гөнаһлардан гафу сорамаса, димәк, ул үзенең гөнаһларын танымый. Үзеңнең гөнаһыңны танымау бу иң зур гөнаһ. Үзе иң зур гөнаһ, үзеңнең гөнаһыңны танымау. Һәр бер мөселман кешесе дә, шуңа күрә дә, үз тормышында тәүбә, истигъфарны беренче булып инде исәбендә тотарга тиеш. Мәсәлән, Әбу Ханифа рахимаһуллаһ берсендә ястү намазыннан соң кала. Һәм калган вакытта ул мәчеттә кала. Кем аның белән намаз укыган ястү намазында, ул соңгы булып чыкканда Әбу Ханифа дуга кылып утырган була. Дуга ничек кыла? Я Рабби игфирли Нугман ди. И Раббым ди, Нугманны гафу ит ди. Кем ул Нугман? Үзе. Нугман ибн Сабит аның исеме, Әбу Ханифа түгел. Үзенә дуга кылып утыра, и Раббым кичер мине дип. Иртәнге намазга шушы кеше килгәндә, шулай ук беренчеләрдән булып килә, Әбу Ханифа һаман дуга кылып утыра, я Рабби игфирли Нугман. Төне буе Әбу Ханифа дуга кылып чыга һәм бер генә дугасында бер генә сүз. Гафу ит. Кичер, гафу ит, шулай бит. Төне буе сорап чыга. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Әбу Ханифаның гөнаһ кылганмы, юкмы икәнен шундый гөнаһлы булганмы ул дип сорау туа. Шуның кадәр гафу сорагач, димәк, шуның кадәр гөнаһлы булганмы ул дип уйлап куябыз. Аның тәкъвалыгының дәрәҗәсе турында бер генә мисал, шулай бит. Бер генә сүз. Бер заман базарда йөргән вакытта бер малайның аягына баса ул. Ялгыш китереп баса аягына, теге малайга авырта, шулай бит инде, һәм кычкырып җибәрә. Эй Алла ди, Алладан курык ди, авырта бит миңа ди. Алладан курык дип кычкырып җибәрә теге. Иттақиллә. Әбу Ханифа аңын җуеп егыла. Аңына килгәндә, моның янында кешеләр, нәрсә булды сиңа диләр? Нишләп егылдың дигәч, менә ди бу бала ди, Алладан курык дип кычкырды ди, һәм мин Алладан курыкканымны күз алдыма китердем дә, шул куркудан аңымны юйдым ди. Аның тәкъвалыгы дәрәҗәсе, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушы кеше, шулай бит, төнне ястү намазыннан соң таң атканчы иртә беләнгә кадәр минем гөнаһларымны кичер дип Аллаһ Тәгаләдән гафу сорый. Безнең берәребез 5 кенә минут булса да Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап дуга кылганы бармы? 5 минут. Мин әйтмим инде теге тәүлек дип шулай бит инде. Анда төн буе дип яки көн буе дип, 2 намаз арасы буенча дип шулай бит, 5 минут. Безнең кылган дугабыз гомумән 5 минут булганы юк. Безнең кылган дугабыз гомумән 5 минут булганы юк. Бик каты теге әйбер кирәк булганда инде зарплат түләмәсәләр, берәрсе алдап китсә, акчага кинуть итсә, шулай бит инде. Я инде авырып китсәк, безнең авыруыбыз инде ул теге насморк инде шулай бит. Бик каты авырып китсәк, дуга кылырга мөмкин инде. Анда 3 минут ярым. Бик каты шул дуганы кылгач, без инде тынычланабыз, мин бөтенесен дә эшләрем дисең инде шулай бит. Мин инде максимум эшләрем дисең. Максимум бу. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу бер мисал.
Шулай бит, кешенең үзенең гөнаһлары турында уйларга тиеш, һәм дә инде Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга тиешлеге турында. Бер вакытта да онытмаска кирәк, тәүбә итәргә, гафу сорарга безнең вакыт җитмәскә мөмкин. Менә кичә мин ашта булдым. Ичесе булды. Бер танышның, менә ул кешене беләдер идем, 32 яшь аңа. Инфаркт. Машина астына кермәгән. Шулай бит, авырмаган, рактан азапланып ятмаган. Инфаркт. Инфаркт инде ул менә җиргән җирдән үлеп киткән кеше ул. 32 яшендә. Кем гарантия бирә, миңа инфаркт булмый дип? 30 яшендә, 25 яшендә, 40 яшендә кем гарантия бирә ала? Мин аның кебек түгел дип. Беркем бирә алмый шулай бит. Тәүбә, истигъфарны без бер вакытта да иртәгә калдыра алмыйбыз. Безнең вакытыбыз юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яума яти бa'ду аяти раббика ла янфa'у нафсан имануha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Килер бер көн ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: без аятларыбызны күрсәтербез ди. Ләкин бу вакытта сезнең иманыгыз сезгә инде файда китермәс ди. Әгәр моңа кадәр иман китермәгән булсагыз һәм изгелек кылмаган булсагыз ди. Килер бер көн безнең тәүбә итәсе килер, иман китерәсе килер, бөтенесен эшлисе килер, әмма соң була. Бу нинди көн бу? Һәрбер кешенең тормышында бу үлем вакыты. Үлем вакыты килгәч, кеше бөтенесен эшләргә әзер. Иман, тәүбә бөтенесен эшли. Менә кеше авырып ятканда, аңа нәрсә әйтсәң дә ышана. Авырып ятканда, авыр хәлдә. Шуңа күрә авыруларны бик тиз алдалыйлар. Картларны алдалыйлар. Менә карт кешегә килеп әйт, менә сиңа таблетка 200 мең тора, шуны эчсәң яшәрәсең. Озак яшисең дисәң, сатып ала. Чөнки алар үлем килгәнен сизәләр. Һәм алар шуңа күрә нәрсә генә вагыда әйтсәң дә алар алданалар. Гомерне озайтырга тырышалар. Инде гомерне озайтып булмый торган очракта кеше иман китерәсе килә башлый. Тәүбә итәсе килә башлый, әмма булышмый вакыт. Мондый вакыт глобаль масштабта бу Аллаһ Тәгаләнең аятлары күрсәтелә. Кояш көнбатыштан чыга. Җир астыннан хайван чыга. Шулай бит. Менә монда инде тәүбә бер нәрсә дә булышмый. Монда иман бер нәрсә булышмый. Кайбер кеше әйтә, менә күп кенә мәҗлестә, ике мәҗлеснең берсендә булай диләр. Кешеләр. Кем күргән соң ул җәннәтне, менә аны күрсәң шаныр идең. Кем күргән соң ул тамухны, менә күргән булсам шаныр идем. Аллаһ Тәгаләне берәрсе күргән булса, мин шаныр идем ди ул. Әйтик, күршесе үлеп, кире терелеп кайтса, анда Алла бар дисә, шулай бит. Димәк, мин шаныр идем ди. Булай ди, ул ди пока ди вилами на воде. Аңлашылмый әле ул ди, булай ди. Әллә бар, әллә юк әле ул ди. Менә Алланы күргәч, Алла каршына килеп баскач, анда инде тәүбә юк. Анда син әйтерсең, бармы ни ул? Хәзер шанам инде. Ул вакытта сиңа әйтәләр, хәзер синең ышануыңнан бер файда да юк инде. Хәзер инде ышансаң да була, ышанмасаң да була. Тәүбә итсәң дә була, итмәсәң дә була. Анда ышанучы кешеләр бөтенесе ышанучы кеше була. Кафир дә, мөшрик тә, мунафик та бөтенесе ышанучы була анда хисапка килеп баскач. Бөтенесе ышана Аллага. Ышанмаган кеше юк анда, анда бит инде сукыр да ышана, чукырак та ышана анда. Әмма анда инде ышанудан файда юк. Менә кеше шул вакытка калдыра кызганычка каршы гафу, тәүбәне, истигъфарны шул вакытка калдырырга тели. Ни өчен? Сәбәбе бер. Аның әле гынах кылып каласы килә. Гынах кылырга да һәм шундый бер вакыт килеп җиткәч, тәүбә итә дә, гынахсыз китеп бара. Бу бик яхшы бу. Уйланган әйбер бу. Шулай бит. Монда Аллаһ Тәгаләне алдарга дип кеше ниятли. Менә яшим дә ди хәзер ди, нәрсә телеш шуны эшлим дә ди. Бер вакыт килеп җиткәч, миңа ди телеграмма килә, иртәгә үләсең дигән ди. Шулай бит. Фәлән сәгатьтә, значит, мин бер сутка вакыт, мин тиз генә мәчеткә барам. 5 вакыт намаз, тәүбә, истигъфар, тиз генә корбан чалам, тиз генә шунда уразланып алам, садакаларны бирәм дә, Аллаһ акбар,
гынахсыз китеп барам ди. Кеше шулай дип уйлый. Фантастика бу, мөхтәрәм кардәшләр. Бу булай булмый беркемнең дә тормышында, бу фантастика. Шуңа күрә дә тәүбәне, истигъфарны бер вакытта соңга калдырырга ярамый. Тәүбә, мөхтәрәм кардәшләр, кылу бик җиңел. Һәм ул бөтен кешедән дә кабул була. Тәүбә кабул булмый дигән әйбер юк. Тәүбә итсәң, Аллаһ Тәгалә бөтен тәүбәне кабул итә. Ичкенә кешенең тәүбәсе кабул булмый. Беренчесе Иблиснеке. Ул ләгънәт кылынган кыямәт көненә кадәр тәүбә аның кабул булмый. Икенчесе Кабилнеке. Кабил үзенең бер туганын үтергән шулай бит. Өченчесе пәйгамбәрне үтергән кешенең. Без бу үч кешегә керәбезме? Без бу үч кешегә керсәк тә, теләсәк тә керә алмыйбыз. Чөнки без Иблис түгел, без Кабил түгел, һәм пәйгамбәрне үтереп булмый. Янки пәйгамбәрләр юк хәзер, шулай бит. Бар инде алар, шулай бит. Алар алдакчылар инде. Чын пәйгамбәрләр юк. Ул пәйгамбәрләрне үтерсәң, алай дип әйтсәң чыгып китәләр хәзер. Монда инде без аларга кермибез. Шулай бит. Шуңа күрә дә тәүбә кылу бик җиңел. Бөтен кешенең тәүбәсе кабул була. Без теләсә кайсыбыз тәүбә итәргә мөмкин. Шуңа күрә тәүбәне калдыруның мәгънәсе юк. Иблиснең бәлки тәүбә итәсе киләдер, әмма кабул булмый. Ул теләсә дә итә алмый шуңа күрә дә. Кабилнең дә бәлки итәсе киләдер, әмма юк. Кабул булмый, файдасы юк. Әмма безнең мөмкинчелек бар. Мөмкинчелегең була торып, шушы мөмкинчелекне ычкындыру ахмаклык. Мөмкинчелегең була торып ычкындыру бу ахмаклык. Шулай бит. Президент килә дә сиңа әйтә, ни телисең шуны сора ди. Шулай бит. Ни телисең шуны сора ди. Сен әйтәсең, бөтен әйбер бар инде. Дисең, шулай бит. Аллага шөкер. Зарплатлар әйбәт, пенсиялар әйбәт, бөтен әйбер бар. Бер җиремдә авыртмый, квартирам әйбәт, общагам әйбәт. Дисең инде шулай бит, әле ремонт ясадык кына менә. Барысы да бар, барысы да җайлы. Ул нәрсә җитми? Менә аяк кием тишелде инде, бер аяк кием булса шәп булыр иде дисең инде, президентка. Шулай бит. Ахмак. Әйтә, ни телисең шуны сора дисең, аяк кием тишелде дисең инде, ахмак. Менә шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт әзер тәүбәне кабул итәргә. Һәм тәүбә итмәү, ул әзер булып торганда, ул кабул иткәндә, бу мөхтәрәм кардәшләр әзрәк кенә монда башын шәтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Матубу илаллаһи җамиган әйюһал муъминун лагаллакум туфлихун. Бөтенегез дә тәүбә итегез, иманлы китерүчеләр, иманлы кешеләр, сез котылырсыз ди. Күргәнебезчә, Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә иманлы кешегә. Монда нәрсә аңлыйбыз? Монда аңлыйбыз, иманлы кешенең тәүбәсе кабул була. Чөнки имансыз кеше тәүбә итә алмый. Имансыз кеше аракысын ташласа, эчмим дисә, шулай бит инде. Зарёкся дисә, шулай бит. Аңа савап буламы? Юк, чөнки ул нәрсәгә эчмим дигән. Акча жалкы, сәламәтлеге беткән, хатырына сүз биргән, дусты белән бәхәсләшкән, поспорил шулай бит та. Вот мин эчмим ди, 40 яшь тула миңа, эчмим ди, савап булмый аңа. Иманлы кеше генә тәүбә итә. Тәүбә ул, гынахтан тәүбә итү, бу гынахны Аллаһ Тәгалә каршында кылганга үкенү дигән сүз ул. Уятлы булу шушы гынахны кылганга. Менә шул вакытта ул тәүбә була. Икенчедән, bundan күрәбез, иманлы кеше дә гынах кыла. Иманлы кеше дә гынах кыла. Чөнки бит кайберәүләр әйтә, менә намаз укыгач, ураза тоткач тегеләй булай, аның гынахы юк, яки гынахсыз, гынах кылмый инде ул дип, яки гынах кылырга тиеш түгел дип, бөтен кеше гынахлы. Иманлы кеше дә гынахлы. Гынах кыла ул да. Хаталана. Чөнки хаталанмаса ул кеше булмас иде. Һәм шуңа күрә дә ул кешеләрнең тәүбәләре, мөхтәрәм кардәшләр, кабул була. Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гаса раббукум аюкаффира анкум сайиатикум. Бәлки Аллаһ Тәгалә сезнең гынахларыгызны гафу итәр ди. Юкаффир. Монда бар шундый сүз юкаффир. Бар ягъфу, бар юкаффир. Ягъфу ул гафу итү, сертү дигән сүз, бөтенләй бетерү. Юкаффир димәк бу гынахны алыштыру дигән сүз. Бу гынахны алыштыру нәрсә беләндер? Возмещать. Мәсәлән, каффарат дигән сүз бар бездә. Әйтик, мәсәлән,
бар шундый гөнаһлар, аның кафараты юк. Мәсәлән, әгәр дә кеше Рамазан аенда уразага кереп уразасын бозса, 60 көн тоташ ураза тотарга тиеш. Бу кафарат дип атала. Бер дә уразага кермәсә Рамазан аенда кафарат юк. Бер көн каза гына кыла аннан соң. Бер көн каза гына кыла. Хәзер сорау килеп туа. Бәлки ул уразага бөтенләй кирип тормаскадыр. Шулай бит. Нәрсәгә соң алайса уразага кирип аны бозып ятырга? Әгәр дә бөтенләй кирмәсәң, бер нәрсә булмый. Булай 60 көн ураза тотарга кирәк. Тагын плюс бер көн каза. Тегеләй бер генә көн каза, бөтенләй кирмәсәң. Логика юк монда. Ләкин логика монда нинди? Кафарат дигән сүз, димәк шушы уразаны тотмаган өчен сиңа гөнаһ булмый дигән сүз ул. Әгәр син уразага кирмәдең икән бөтенләй, аннан соң бер көн каза кылдың икән, син уразаны каза кылдың, әмма уразаны тотмаган өчен синең гөнаһың бетми. Син аңа тәүбә итәргә тиеш. Бары тик тәүбә белән генә бетә. Ул шундый зур гөнаһ, уразага бөтенләй кирмәү, ул тәүбә белән генә бетә. Менә әгәр дә син кирип бозсаң, аның кафараты бар. Ягъни гөнаһы булмый бу уразага кирмәгән өчен уже. Сиңа гөнаһ язылмый. Гөнаһ язылмау дигән сүз, димәк бу моның өчен җавап бирәсе булмый. Ул җиңел әйбер түгел, гөнаһ язылды икән, ул җиңел әйбер түгел. Бу иң авыр әйбер гөнаһ. Бер гөнаһ язылмасын өчен, әгәр дә кеше ул гөнаһның нәрсә икәнен белсә, 60 көндә, 600 көндә ураза тотарга кеше әзер булыр иде, аңласа. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, гөнаһларны ди, мин сезгә алыштырам ди. Кичерәм генә түгел, шулай алыштырам. Мөмкинчелек бирәм аларны шулай бит инде бетерергә ди. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһа юхиббут тәввабина ва юхиббул мутатаххирин." Аллаһ Тәгалә ярата тәүбә кылучыларны һәм ярата чиста булучыларны ди. Чиста йөрүчеләрне ди. Аллаһ Тәгалә тәүбә кылганны ярата. Ягъни гөнаһ кылганны түгел, тәүбә кылганны ярата. Менә шундый хәдис бар. Әгәр дә җир йөзендә кеше гөнаһ кылмаса ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә ул халыкны бетереп, гөнаһ кыла торган халык җибәрер иде тагын ди. Бу нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә кешенең гөнаһ кылганын яратамы? Юк. Аллаһ Тәгалә гафу кылырга ярата. Менә бу хәдис шуны аңлата. Ул кешеләр гөнаһ кылырга тиеш дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгалә гафу итәргә ярата. Шуның кадәр гафу итәргә ярата. Аллаһ Тәгалә әгәр дә гөнаһ кылырлык кеше бетсә, ул яңадан гөнаһ кылырлык кешеләрне яратыр иде. Гафу итәр өчен. Ул аны яратып эшли. Әгәр дә адәм баласы гафу сораса, тәүбә итсә, ул аны яратып эшли, куанып эшли ул аны. Без мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта гафуны куанып кылмыйбыз. Мәсәлән, бер кеше килә дә дустың сиңа әйтә, начарлык эшләгән, гафу ит мине ди. Син уйлыйсың инде, ник сорады инде ул миннән гафу ди? Син аңа ачу итмәкче идең. Үч итмәкче идең син аңа, бер нәрсә эшләмәкче идең аңа каршы. Ул хәзер гафу килеп сорагач, үч итә алмыйсың. Ягъни син ишеңнән яратмыйча авырлык белән генә ярар инде, мин сине гафу итәм дисең. Әмма Аллаһ Тәгалә шатланып гафу итә. Ярата ул моны эшләгәнне. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ярата тәүбә кылучыларны. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, оялмыйча Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга кирәк. Һәрбер пәйгамбәр әйтте, Аллаһ Тәгаләгә барыгыз ди. Сорагыз гафу ди, ул сезне гафу итә ди. Ягъни ул сезгә ачу тотмый ди. Әгәр гафу сорасагыз, ул сезне гафу итә, кабул итә. Чөнки бит кайбер кешеләр Аллаһ Тәгаләгә барырга оялалар, гөнаһларым күп дип. Менә шуңа күрә дә оялмаска кирәк. Гафу сораудан, тәүбә итүдән, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм бу эшебез безнең даими булырга тиеш. Даими булырга тиеш. Һәр вакытта да. Инде иншаллаһ рус теленә дә күчербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о покаянии. Почему? Потому что у мусульман часто чувствуется высокомерие. А высокомерие, оно и есть, когда человек не знает своих грехов. Когда человек знает, что он грешен перед Аллахом, то он не будет высокомерным.
он понимает, что он несовершенен. Высокомерие – это чувствовать, что ты совершенный, что ты не подвержен никаким слабостям, так скажем. Значит, ты не чувствуешь своих грехов, если у тебя есть высокомерие. А высокомерие у мусульман есть, дорогие друзья. Это очень сильно чувствуется. При общении, в разговоре и так далее. Это говорит о том, что мусульмане не понимают своих грехов и не делают тауба, не каются, не просят прощения. Либо это происходит автоматически. Когда мы говорим «астагфируллах», это как будто мы делаем это на перегонки. Да, 100 раз надо говорить «астагфируллах», на тасбих смотришь у людей, это как будто там моторчик приделали, да? Крутится. Субханаллах. То есть это значит, это по сути неосознанно делается. А что такое покаяние? Покаяние – это сожалеть. Это значит гореть от стыда перед Аллахом, когда ты вспоминаешь этот грех. Тебе стыдно становится перед Аллахом. Вот это и есть покаяние. Причем это чувство, оно преследует тебя всю жизнь. Это не значит, что ты один раз постыдился и все. Каждый раз ты об этом вспоминаешь, и тебе стыдно. Вот это и есть покаяние. 2 раката намаз, там 1000 раз истигфар сказать, это все потом. А первое чувство, которое у тебя должно быть в сердце, это стыд. Стыд и позор перед Аллахом, то, что ты это сделал. Но человек откладывает покаяние. Почему? Аллах Тааля знает почему. Он знает все, что у нас внутри. Аллах Тааля говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, «Баль юриду инсану айяфджура амама». Человек, говорит, хочет грешить и дальше. Человек, говорит, хочет грешить и дальше. Вот, говорит, в чем смысл. Вот почему он откладывает покаяние. Он думает, что у него есть еще время. Или он определил для себя время. Вот до этого времени буду грешить. У меня есть много, как скажем так, примеров, да, когда вот люди говорили, я брошу пить в 50 лет, я брошу пить в 40 лет. А почему ты эти сроки ставишь, я не пойму. То есть у тебя есть определенная норма декалитров, которую ты должен выпить. Да? То есть ты поставил себе там 15 лет, ну в 15 лет обычно начинают, да, с пива, так скажем, что ты должен выпить там 1000 декалитров. Да? И вот поставил себе норму, план. И ты стремишься этот план выполнить. Вот это непонятно, такая философия. Поэтому человек, который хочет покаяться, он кается сегодня. А если он отложил это до завтра, до 40, до 50 лет, значит, у него нет сожаления. Он совершает грех, у него нет сожаления, абсолютно. И будет ли у него там принято это Аллаху алям, это очень под большим вопросом. И сможет ли он это еще сделать, покаяться, тоже под большим вопросом. Позволит ли ему Аллах Тааля? Он хочет грешить, поэтому он назначает себе вот эти сроки. Или человек, который курит, например, да, обычно как бросает курить? Вот сейчас эту пачку докурю и брошу. Обычно так говорят. Правильно? Докуривает, пачку бросает эту, он сдержал слово, пачку бросил, открыл другую. Эту же пачку бросил, правильно? Правильно. Поэтому человек, который хочет бросить, он сейчас бросает. Человек, который хочет грешить, вперед и дальше, он и дальше грешит. Поэтому, когда Адам, алейхиссалям, станет перед Аллахом, его детей будут отправлять в ад, Аллах Тааля скажет Адаму: «О Адам, говорит, поистине, говорит, я отправляю людей в ад, потому что я выполняю свою клятву». Аллах Тааля обещал, что Он заполнит ад людьми и джиннами. И Он его заполняет. Но, говорит, пойми, говорит, Адам, пойми, говорит, я отправляю в ад людей, которые никогда бы не покаялись. То есть, если бы я их оживил и обратно послал на эту землю, они бы снова грешили. Говорит, пойми, говорит, я не просто так их отправляю в ад. Потому что это несправедливо. Человек 80 лет грешил, а горит вечно. Но должен гореть 80 лет. Правильно? По справедливости.
Аллах Тааля говорит: если бы я их оживил, они бы и дальше грешили. Если бы Аллах Тааля оставил на земле грешников, они бы вечно грешили. Но их надо убирать, потому что это плохо, это зло. Это зло надо очищать хотя бы смертью. Раз они не покаялись, это надо очищать смертью этих людей. Они поэтому умирают. И поэтому, говорит, я их отправляю в ад. Встань, говорит, над весами. Адаму говорит Аллах Тааля: встань над весами во время суда. И если, говорит, до тебя дойдет хотя бы пылинка хорошего дела какого-нибудь человека, то я его пущу в рай. Если хотя бы пылинка у него будет хороших дел, взвешивается, плохие дела, хорошие дела, да? Если хотя бы пылинка будет больше хороших дел, он пойдет в рай. И запомни, говорит, я отправляю в ад только залимов, угнетателей, тиранов. Самых плохих людей, говорит, отправляю. Аллах Тааля сказал этому, то есть не подумай, говорит, что я вот с удовольствием там, лопатами там, гребу сюда в ад людей, как будто я наслаждаюсь этим. Аллах Тааля этим не наслаждается. Он не хочет, чтобы люди попали в ад, но люди хотят. Человек хочет попасть в ад. Он говорит: «Баль юридуль инсану айяфджура амама». Человек сам, говорит, хочет грешить. Не я, говорит, хочу, чтобы он грешил, а он сам хочет грешить. Аллах Тааля удивляется этому. И в нашем мире действительно человек хочет грешить. Никто никого не заставляет. Правильно? Грешить никто никого не заставляет. Потому что грехи, они делаются осознанно, любя, от удовольствия, наслаждение получает человек от греха. Я не знаю, вот люди там как начинают пить, да? Но я не знаю. Мне кажется, нет такого, да? Я не попадал в такие истории. Мне кажется, такого нет, чтобы тебя в группе какой-то, да? На дне рождения, например, там, да? Привязали к стулу, открыли тебе рот, засунули в воронку и заливали бы туда водку, да? Потом сказали: все, теперь ты пьющий, ты должен пить всю жизнь, да? Это как крещение получается, да? То есть покрестили, сказали: ты христианин, а здесь вот такого рода вот посвящение прошло, ты говоришь: ты теперь алкаш, должен всю жизнь пить. Мне кажется, это не так происходит. Я не знаю просто. Вот вы мне скажите, если я ошибаюсь. Обычно это происходит по собственному желанию. Да. Естественно, но тебя же не заставляют, опять-таки руки не связали, 20 сигарет в рот засунули и подожгли, да? Давай дыши. Это вряд ли так происходит. А если тебе говорят: давай, круто, все, ты тоже давай, ты что, белая ворона, туда-сюда и так далее, да? Ты сам берешь. Ты сам себе в рот заливаешь, правильно? Человек, говорит, сам хочет грешить. А с девчонками, я думаю, что это подавно человек сам хочет. Или я не знаю, и опять-таки я через это не проходил. Может, тоже привязывают, да? Запускают туда девчонку и говорят: вот, все, теперь ты уже зиначе, да? Теперь ты. Если даже привязывает, то тоже по твоему желанию привязывает. Наверное, да? Это уже из серии БДСМ. Вы понимаете? То есть Аллах говорит, человек сам, говорит, хочет. Я, говорит, ни при чем. Поэтому человек грешит почему-то. Но даже когда человек по своему желанию грешит, Аллах Тааля готов его простить. Ибн Аббас говорит, рады Аллаху ганху, что пророк ﷺ сказал: «Халякаль мусаввифун». Погибли, говорит, те, кто откладывает что-то. Особенно хорошие дела. Тауба какие-нибудь или другие хорошие дела. Намаз там, иман и так далее. Они, говорит, погибли. Это сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это сказано про нас, вот эти слова. Эти слова, они не относятся к, например, русским, потому что они не откладывают иман или таубе, потому что они просто не знают об исламе. Это сказано про татар, про башкир, которые здесь живут, да, или про кавказский народ, или про Среднюю Азию, которые знают, что они грешат, но откладывают. У любого татарина вот по улице иди с микрофоном, интервью бери. Ты мусульманин, мусульманин. Намаз надо читать? Надо. Читаешь? Нет. Правильно? Почему? Я буду читать, он говорит. Он откладывает. Пить можно? Говорит, нет, нельзя. Он скажет. А пьешь? Как все. Да? Бросишь? Брошу.
обязательно, но не сейчас. То есть откладывается это все. Вряд ли из них кто-то скажет там, да, намаз не нужен, иман не нужен, Аллаха нет, ничего нет и так далее. Ну, будет, наверное, какой-то процент тоже. В основном-то все, зная, делают грехи и откладывают это. Пока еще не время, пока то, пока сё. Поэтому Раул говорит, они, говорит, погибли. Но также нельзя про таких же людей. Поэтому Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Иннама тawбата аля аллазина я'малуна су'a биджахалатин thumma ятубуна мин қариб». Покаяние, говорит, будет для тех, кто совершает грех, не зная, и потом быстро кается. Вот это, говорит, настоящее покаяние. Когда человек совершает грех, зная, здесь его покаяние уже, искренность его покаяния под вопросом. Поэтому многие старики, когда приходят в мечеть, они, по сути, даже не меняются. Вот есть люди, старики, за 70 лет, они в мечеть ходят, намаз читают, но пьют. Но пьют. Есть такие. Бывают имамы даже такие. Бывает. О чем это говорит? Что они пошли в мечеть, но не покаявшись. Почему? Они пошли в мечеть, потому что знают, что без этого в рай не попадут. У них безысходность. Намаз нужен в рай попасть. Они это понимают умом. Но вот сожаления в грехах у них нет. Поэтому они это не могут бросить, оставить, эти грехи. Они не могут поменяться. Покаяния нет. Сожалений нет. Они не могут это оставить. Они не поменялись с приходом в мечеть. Поэтому есть жалобы на людей, которые намаз читают. Они говорят, вот он намаз читает, и пьет намаз читает, и ругается намаз читает, на людей орет там матом туда-сюда и так далее, садаха не дает, тому подобное, да? Значит, он пришел в мечеть, просто чисто у него прагматический подход. То есть, не буду читать намаз, в рай не попаду. Вот буду читать намаз, в рай попаду. У него чисто вот это вот. Бизнес, ничего лишнего. Только вот такие отношения. Поэтому он не может это бросить. Поэтому, говорит, тауба для тех, кто совершал грех, не зная. Потому что он действительно совершил грех, только не зная можно совершить грех. Невозможно совершить грех что-либо, зная, что Аллах тебя накажет, что Он тебя любит и ты Его любишь. Это очень тяжело. Та же женщина перед тобой, вот мужчины, да, женщина разделась перед тобой, готова, и ты совершаешь с ней зина. Если ты думаешь об Аллахе, ты сможешь совершить зина, то у тебя просто не сработает, правильно? Ты просто даже не посмотришь на эту сторону. Ты скажешь, как я буду на тебя смотреть, если на меня смотрит Аллах? Поэтому здесь либо ты, значит, ты сделал этот грех, либо не зная, либо в состоянии аффекта. То есть ты совсем запутался. И потом быстро каешься. В душе у тебя все горит, ты не выдержал, ты готов провалиться сквозь землю, ты каешься. Вот так можно совершать грех. А совершать грех и сказать, вот сейчас я там совершу до 35, отгуляю свое, потом женюсь, остепенюсь туда-сюда, так не каются. Пророк саллаллаху алейхи рассказывает, если человек скажет, что я совершил грех, и скажет, о Аллах, прости меня, Аллах Тааля скажет, мой раб, говорит, сделал грех, но он знает, говорит, что у него есть Господь, который прощает этот грех. И я поэтому, говорит, его прощаю. Это вот для тех, кто боится делать таубе. Сколько бы не было грехов, Аллах выше этого. Аллах может это все простить. И поверьте, были люди, которые совершали большие грехи, и Аллах их простил. Поэтому мы не последние, мы не первые, мы совершаем грехи, но если мы уверовали в Аллаха и поняли, что Он может простить все, мы к Нему обратились, Он простит. Но одно условие – искренне, чтобы к этому потом мы не возвращались. Туда-сюда бегать здесь не получается. Это не тюрьма.
чтобы выходить, заходить, выходить, заходить. Да? Люди обычно в тюрьме сидят, потом вроде бы они должны исправиться с одной стороны, но 80% из них возвращаются. Один человек встретил в саду девушку, сахаба это, женщину. Слово за слово, и он рассказывает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, слово за слово. Я, говорит, руки подержал, поцеловал, короче, говорит, все с ней сделал. Вообще, говорит, все сделал, кроме зина. Ну, в саду, потому что. Да? У нас бы сейчас это бы не было препятствием, наверное, да, в наше время, но все, говорит, сделал, кроме зина. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень расстроился, услышав это, и час молчал. Целый час молчал. Потом пришел аят, где было сказано: Бисмиллахи рахмани рахим, ва акими салята тарафай нахари зулюфа, мин аллейли инналь хасанати юдхибна сайиат, далика зикра лиззакирин. Совершай, говорит, намаз днем и ночью, и выстаивай их ночью, и поистине, говорит, хорошие дела стирают плохие. Вот совет тем, кто совершил грех. Что делать надо? Как исправить грех? Аллах Та'аля говорит: побольше совершай намаз и побольше делай хороших дел, чтобы у тебя это закрылось. Значит, Аллах прощает. Да, ты совершил очень большой грех, говорит. Да, ты с женщиной остался наедине, все это сделал как бы, но Аллах прощает. Но для этого надо побольше делать хороших дел, побольше надо намаз читать. Вы понимаете? В любое свободное время вспомнил о грехе, вставай на намаз. В любое свободное время какое-то хорошее дело хочешь сделать, вспомни о своем грехе и делай хорошие дела. И они у тебя, говорит, сотрутся. Умар, рады Аллаху анху, сказал: о Расуль Аллах, говорит, этот аят, этот случай, говорит, только для него или для всех людей? И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это для всех людей. Это, говорит, для всех. Поэтому, говорит, вот так вот можно поступить, если ты совершил грех. Абу Зар, рады Аллаху анху, спросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис прочитаю, очень интересный хадис. Абу Зар, рады Аллаху, он спросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: о Расуль Аллах, говорит, скажи нам, что было написано в книге Моисея, Сухуф Муса, в свитках Моисея, даже не в книге, книга Тора, Таурат, а были еще свитки, Сухуфи Муса, да, мы знаем из суры, да, Сухуфи Ибрахимова Муса. Были свитки, что в них, говорит, было написано? Сакральные, секретные, что там было написано? Карта к сокровищам, наверное, да, сейчас. Вот сейчас ищут, в Израиле раскопки проходят. Нашли такую-то то ли медную, то ли золотую, там, золотой свиток, там были написаны, все думали, что карта к сокровищам, но сокровищ пока нет. Или есть, но нам не сказали. Валлаху а'алям. То есть все думают, ищут вот эти какие-то такие артефакты и думают, что они приведут их к сокровищам. Вот фильмы по этому поводу показывают постоянно. Вот сейчас вы узнаете, что там было написано. Да, это сейчас мы тайну открываем. Только никому не рассказывайте об этом. Да? А? Только видео снимает, да? Только никому не рассказывайте, это тайна. Что там было написано в этих свитках? Это секрет. Секрет, который уже тысячи лет. И мы об этом узнаем сейчас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: в них, говорит, были мудрые слова, истории, говорит, разные. В этих свитках, говорит. И вот одна из них, там было написано: я, говорит, удивляюсь человеку, который уверовал в ад, то есть уверен, что есть ад, и улыбается. И смеется. Я, говорит, удивляюсь такому человеку. Когда ты знаешь, что есть ад, улыбаться очень сложно. Смеяться сложно, точнее смеяться, а не улыбаться. Следующее. Я, говорит, удивляюсь тому человеку, который уверен, что есть смерть, и радуется. То есть живет и радуется, зная, что он идет к смерти. Вот даже действительно удивительно. Человек вот празднует день рождения. Что это такое? Там каких только вечеринок не закатывают по поводу дня рождения. Да, салюты, там артисты и так далее. А день рождения – это что? Это значит, ты на 1 год стал ближе к смерти. Да?
Ты постарел на 1 год. Ты стал больнее на 1 год. Правильно? Человек радуется, ура, говорит, вот счастье какое. То есть человек, говорит, удивительный, говорит, как он может радоваться, если он знает, что умрет. Следующее. Я, говорит, удивляюсь тому, кто уверен, что есть расчет, хисаб, и делает плохие дела, грехи. Как так можно, говорит, делать грехи, если ты знаешь, что за это тебя спросят? Это удивительно. Следующее. Я, говорит, удивляюсь тому, кто уверен, или уверен, что есть судьба, предопределение, и печалится, говорит. Кстати, почему он печалится? Почему он беспокоится, если в судьбе так написано? Ну не получилось у тебя быть богатым, не переживай, значит так написано, не твоя вина. Ну получилось у тебя быть богатым, не переживай из-за своего богатства, да? Не печалься. Значит, Аллах так захотел. А то ночами не спит, беспокоится, что он богатый, да? Не переживай, это Аллах Тааля так захотел. Потому что, говорит, это тахдир. Я, говорит, удивляюсь тому человеку, кто видит, что делается в этом мире, как меняется этот мир, и как меняются люди в этом мире. И он спокойно к этому относится. То есть спокойно живет в этом мире. Это самый большой обман. Вот мы живем в таком прекрасном месте, Татарстан, да? В таком прекрасном месте, что у нас есть все 4 времени года. Если ты видишь, что природа меняется в год 4 раза, как ты можешь сказать, что здесь есть какая-то стабильность? Если в природе даже нет стабильности, утром солнце, вечером снег. Как такое может быть? Откуда стабильности браться, правильно? Поэтому ты не можешь спокойно относиться к этому миру. Ты не можешь возлагать надежды на этот мир, потому что все меняется. Даже вон люди, твои друзья, вчера были живы, сегодня уже лежат в могилах. И я, говорит, удивляюсь тому человеку, кто верит в рай и не делает хороших дел. И дальше, говорит, там написано в этом свитке «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Это свиток Мусы, алейхиссалям. Там написано «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Понимаете? Вот что там написано. Вот если человек вот то, что здесь написано, осознает и будет применять в жизни, все, проблем у него не будет в жизни. Все будет в порядке. Больше ничего не надо. Нет ни переживаний, ни депрессии, ничего нет. Вот если он все это осознает и будет придерживаться. И он точно попадет в рай. Иншаллах. Вот какой секрет там есть. Вот какой секрет, понимаете? Вот это за этим секретом охотятся многие. Истинные верующие, так скажем. Но он достался нам. Он достался нам, поэтому аманат. Надо теперь это записать и действовать по этому аманату. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.